Welcome back. Yo, not bad, bro. Oh shit, guys. Yo, it's flipping cold, eh? Yeah, man. Welcome back, guys. It is what it is. Let's talk about it. Ndi mapungo pedzi. Hey, yeah, ne. Rambango that faces. Kamera mumda tombudza. Ava vatu vafumakazi vaifa pepo. Yo. Habe. Like ndikubva ndangange. Hey, I'm walking. I'm like mutu otwambara buruku burapfu nakutoponyana mutu ambara itachikipika chitiyi like naongorona ngamajasi like really ngorusibona nabe yori utitimela vara vatu varai wanezwa papers zwabo mara ayo ndiyo guys today I'm looking at the issue nyabori ndidzolero yamba ine vanga vata vaifuni vanga vata vaitakaleli ndichambanga hayo ndimusi ndikwambanga issue ya musi ndichikusumbedzisa zori mapungu asidi vatu man aritanganedze ori basi heilani yosvika une yapira guys yonamela chibanga yotsitsa yotuwa keila basi elani aichia panotsini pedzi we still have people that you'll find that they're pushing uri you're not buying my city nyabona if you not like ndiamba msanda avanoni rumbidzanyi Mr. Namatoka ane avori he pushes hard in one mabasini akorengisa na mabasini na mini mapungu ala dori you will text and complain or him na wanza ko buy renga CD yanga hey mini to be honest nanga zana laptop zana maduba adzichena the CD player unena panga one CD kana mini namsida ka USB dorosa ngone mabulity mostly ni mavili you don't really have space na mini zote na batho ko direct sound bar man we don't really have people that really buy CD like it used to be back in the days wako mfamuzi maybe zindakhomba zone vangata dopfunga ri ndikosokutoamba vakandi ko vakhakhela kana I'm trying to take burotho mulomoni wavo but let's look at the reality of things ari chatova nazo ezo zwithu zwine na ḓo wana uri vhathu vha kho ḓo renga CD vhathu vha khou ita mini hezwo zwine wana musi no printa CD ni wani ngo fhedza no dzona CD nnzhi nga maanḓa na wana hu khou renga vhathu vhane they just feel that they really need to have your disc at home sa nṋe ndo rangedza uri na dzi artist nda wana uri ndi khou tou uri la CD I need to have it sa musi ni khou sedza ni nga wana uri hafha I have so much magazines mara to vhona dza kale vhunzhi hadzo I still have magazines na uri ndi tshikhala ndi nadzo but the main thing ndi uri guys ari to amba ngo this uri vhoni vhona hani but ari chatova ka tshifhinga itsha tshina ndo uri ngo to ditika ngori ndi do record nda bvisa CD nda ita mini let's look at o alusa brand maybe ngori muthu no rali try and have a digital online store distribution ngaba website anga mini kana you have to actually nito namba nito distributor nga dzimwe company but let's be honest basi ya rengisa CD yotuwa vhathu ari move na chipinga tikorokora tikoza munori mini but ngo nisa face sibo na tshadivavo ngori I'm looking at how the situation are ranga sidza fano venda ri kona uri vhunzhi ya vhathu vha kho ḓivha vha kho dependa kha zwo zori ndi do rengisa CD fhedzi ndi nnyi ane akhodelidza CD these days guys na dzigolweni dza vhathu you'll hardly find them playing music vha tshi kushumisa dzi CD they all move to USB they all move to Bluetooth so you need to capitalize kha ndavha ya dzi YouTube because let's be honest your Spotify as to badela ngoraro ndi mafhungo ḽiṅwe ḓuvha ra ḓo dzhena khao your iTunes na ri a zwiḓivha nane ya maṅwe mashupo but mafhungo ndi uri pushani uri hoṱhe na hanefho kha mashopo hoṱhe music wanu kha dzhena kha shopho ḽiṅwe na ḽiṅwe because ani ḓivhi uri hune vhathu vha ḓo ḓala hone vha funa hone muzika wanu ndi gai ngongwana musi nṋe a thi khou tou ri mini ndi khou tou amba ngoho avha ri ndi no nyana maḓi ndi a vhuya zwino
Rock beat. Yo, Nikom Panamilaroni. Rock beat. Of course I feel like I'm dreaming. Yeah man, yeah. So raka demo kapungolene longori ranga sezar the wanori una bathu banji bani bakugungula uri hey anrengisi dizashu hey anikori support pedzi ndava ari sezori auchena man chipinga cha CD aritendelane bathu uri achichatova hone achena space suzuko change. So let's move on with time. Ari wana watu vachikupanga muzika wabo kazi digital stores. Una digital stores nendo nibudza ngowa ani badeli chitu vatu vashu ani badeli chitu digital stores headzo ndi mahara kobona zwine vaita zwone ngaona uri vajaya 10 randa kha randa imwe na imwe kana 15 randa kha randa imwe na imwe ine yavo uri no i rengisa kana no i generator hune ni ya ḓiwana ni khou ita zwithu zwo no vhonala nga maanḓa ni vha tshelede no vhonala nga maanḓa. So vhathu kambela ri obstacle uri ri tevhelele tshifhinga ri change na tshifhinga ri shandukela tshifhinga ri shumisane na tshifhinga tovhori zwiṅwe dzi network hafhu na musi nga dzi kombaizisa fhedzi ndi ḓo sedzana na mafhungo ndi tshi ya phanḓa ndi vha sumbedzisa ngori thina ndo thoma nga dzi CD ri kha ḓi na nga dzi online store ndi khou ḓamba nga zwithu zwinzhi but yeah man zwine nda khou amba zwone ndi zwezwo uri vhathu a ri shanduka na tshifhinga zwa dzi CD ndi zwithu zwa kale man zwa kale tshifhinga tsha dzi CD a tshi tsha tovha hone a ri shanduke ri kone u swika hune ra kona u swikelela zwivhuya ri litsho uri nga tshifhinga tsha musi hu tshi khou ḓa iṅwe change rine ndi hone ri tshi vho ṱoḓa u changela kha hezwo zwine zwono vhori zwono fhira ni khongwana musi ana na zwiṅwe ndi nga dzina ndi duka ndi siwana ndi ṅwana ndi wa mahongoni and let's talk about it zwiṅwe ndi zwifhio zwine vha nga vha khou funa zwo ri ndi ambe nga hazwo ri sedzane nazwo u swika hanefho hune ra kona uri ndipo ri vha sumbedzisa uri hu khou ṱangana mini let's talk about it a ri ambe nga hazwo nne ndi vha funa zwone a ri tshintshe na tshifhinga thiri nda